Glavno jelo Zoran Ćatić, glavni urednik Studentskog radija i autor jedinog, ali ne zvaničnog teksta za himnu Bosne i Hercegovine. Moje ime je Zoran Ćatić, imam 35 godina. Posljednje mjerenje moje bilo je nekih 87 kila. I poslije toga se više nisam mjerio, upravo iz razloga što su sve moja omiljena jela. Veliki sam gurman, pa dalje se i ne mjerim. Dakle, imam mnogo više, pretpostavljam, od 87 kila, ali nisam još uvijek 100 prebacio. A po zanimanju sam tehničar elektronike, iako se bavim uslovno rečeno nekim medijskim poslom. Teško da ono što trenutno radim se može nazvati novinarstvo. Sve je to krenulo, kao srednjoškolac, svi smo bili napaljeni na omladinski program. Emisija se zvala Prp. Tad je meni bilo jako zanimljivo što se oko nas u društvu generalno pojavljivale sve same skraćenice. Sve je bilo pod političke partije skraćenice. Niko nije izgovarao pune nazive. Tad se pojavila međunarodna zajednica sa svojim skraćenicama. I sve se okrenulo na skraćenice, onda je meni bilo zanimljivo. Ja sam došao sa idejom da se taj popodnevni program koji ću ja raditi zove Prp. I onda su svi rekli da, kao ne može se normalno, ipak je to 202, ne može se igrati tako s tim stvarima. Ostalom, šta je Prp? Sam rekao da je to popodnevni radio program, jednostavna skraćenica. To je bila sjajna emisija, tu smo pronašli tu jednu staru pjesmu Četiri konja debila, koja je bila himna naš četvorice koju smo realizovali tu emisiju. Svo vrijeme sam ja na IFM-u, od kad sam na IFM-u bio u programu. Svo vrijeme sam ja radio, samo što niko nije primjećivao iz razloga očigledno što ja nisam pravio stvari kako treba. Dok nije došla ta roditeljska pažnja, ono što ja radim u roditeljskoj pažnji je pokušaj satire. Pokušavam pojednostaviti stvari, dovesti ih do apsurda da bi ljudima prikazao šta je u stvari na snazi. Svaki građanin, bez obzira da li je on, ne znam, javna ličnost, radi u medijima, obućar ili bilo ko je građanin ove ili bilo koje druge zemlje, bi trebao reagovati na stvari. Samo što je kod nas politika od 95. na ovamo uz odličnu saradnju međunarodne zajednice ubila ljude u pojam ovdje. Sarajevo uvijek bilo prepoznatljivo po reakciji na bilo šta što se ovdje dešavalo. Međutim, kako je to kod nas, ljudi su odvikli se od razmišljanja, od svog stava, nego čekaju da im televizija spakuje, da im mediji spakuju, daju da oni progutaju, nastave da bleje. Evo, sad je krenula inicijativa, znaš, da se ukine tročlano predsjedništvo, jer to, Bože, nigdje nema u svijetu i kao, trebalo bi kao da se to ukine. Pa šta smo čekali do sad? To smo mogli skontati 95. čim je Dayton potpisan, da to ne funkcioniše i da to ne može. Ne vjerujem ja da će se desiti ovdje socijalna pobuna, da će se desiti bilo kakva revolucija. I to je najgora stvar, što ne vidim uopće šta se može ovdje desiti. Znači, što meni polako, ali sigurno hvata očaj i klaustrofobija kad samo pomislim da, ne znam, da za godinu, dvije nećeš moći u Hrvatsku, a da ne stojiš u redu za vizu. Mediji prave sliku iluzije da smo mi okej. Znaš, da mi igramo najbolje lopte, samo nemamo sreće. Da mi smo najbolji u košarci, samo nas mrzi sudija. Da mi smo najpametniji, samo ljudi to neće da vide u svijetu. Da smo mi sve najbolje, a u principu nismo. I što imaš varijantu kad neko nešto i napravi pametno, onda imaš našu tipičnu varijantu taće. To je jedno sad tako istrošena riječ. Sve je danas alternativa, što nije Gradimir Gojer, Sulejman Kupsović. Da nije događaj što skroz pravi koncert 1. aprila, zadnji je napravio prije godinu dana, nego takvih koncerata imaš svake sedmice. Jer to je nekad bilo normalno u Sarajevu, da ti imaš sedmično 4 koncerta demo nekih bendova. Otprilike je ta varijanta u kojoj, recimo, studentski radio zovu alternativni mediji. Ja uvijek kažem, ako je Darko Rundek alternativa, jesmo, onda smo mi alternativni, ali Darko Rundek nije alternativa. Naša himna nema tekst, ima muziku.
I onda sam razmišljao o tome kako će naš narod zapjevati i kako objasniti narodu da bi bilo sasvim normalno da mi imamo tekst za himnu. I onda sam jednostavno uzeo himnu i probao da je otpjevam onako kako sam je otpjevao. Naravno, kako bi ljudima pokazao da je ono apsurdna stvar što nemamo tekstu, zato što se neki delegati ne mogu dogovoriti, Bože, oko 15 riječi koje treba staviti u himnu. Na obilježavanju 20 godina olimpijade, pa onda nakon toga i na otvaranju Starog mosta, naše pametno predsjedništvo koje nemam pojma je čulo ili je došlo na ideju, je ukralo moj tekst i pustilo Dina i Amru Bakšić u Zetri da pjevaju o naš himnu. Onda sam uradio tekst za himnu i evo ima već nekih 6-7 mjeseci, odnosno nema 6-7 od Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Taj dan je bila promocija nove himne sa tekstom koji sam ja napisao.